nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kini kilong ki khubor bamenta kasngi. Haga jing soksat sokerdot jong kinong hikai school SSE haga bami madan banthia hasurok additional parking lot bandawa ya kahok jong ki na ka sarkar jilla. Kalapoi hatendong skor jong ulat ke jilla Usatya Palmaling. Ulat ke jilla Meghalaya ubala khot ikinong yalam nong hikai SSE banyo sngo na ki ke e kabaki don ban ong hau. Nakaliang ubabu Aristotle Rembai berkinong yalam SSE ki penpau ke jing sngongu ya ulat ke jela ba ulat tuklar ya kemat jing dawa kinong hikai school SSE ya thu ubabu Aristotle Rembai haga jing ya kren hakilat pathai khubor hadin baladep ya kendu ya ulan ulat ke jela Usatya Palmalik ubapun markman bad hakmat kinong yalam SSE ya menteri rangba ke jela u Konrad K Sangma ban keli ban tokin nau balai bamla ban pelat ya ke jing jong kinong hikai bat balai ba pensakut ya ki pisa jong kinong hikai ya thu ubabu Aristotle Rembai ubabu Aristotle Rembai u ya thu ki mat ba ulaya kren bat u honorable CM ki artli ki mat jing dawa jongi kinong hikai SSE bat ula betha ya menteri rangba Konrad K Sangma ban shimkhia ban pelat ya ki jing kinong hikai ulat ke jela ubu jingkeli ya menteri rangba ke jela bali kinong hikai ki haban mi surok banyak hi pensngo utai unong yalam kinong hikai ubabu Aristotle Rembai ubenram ba u governor unsalit khnang shai shadelhi banyak ran bat ke Ministry of Finance Ministry of Education ban pelat no ya ka adhong bat ya ka first installment budget jong financial year bat ban keli ya ka jumbam pelat pisa ka Government of India ka daine em ka bashisha benrab ubabu Aristotle Rembai. Tanpa nama bagi enjoy pelan kayak tendir. Kamu. Ini telefon. Hadin kajingi kenduk jengi badulat mah. Tingi shimba kajingi kenduk jengi badulat kalong positif. Henry wat la kataru ngindang syong bayang te ngindang continue hiya kadharna ngin aptat adu bana kaliang jong UCM unshim initiative ha ka bayde bat kaneka jing dawa jongi bayde bat kane nakaliang jong honorable governor ulaya tho yurangi ba lashai unsale shadelhi te ha ka bayde bat kaneka benta mo ka bana kaliang jong ka state government ka ong ba kasa kaneka ad hoc bat first installment tingila kerpadio honorable governor bana kaliang jong uru unsngobhaban penyekren lem Shadelhi hapo ke Ministry of Finance berkumjur hapo Ministry of Education Government of India bahkan perlai keluar ya kan ikasong pisah kepada ka ad hoc but first installment nak benta jongka state Meghalaya. Bat kata kamdai kajing keno kadai kajing sisahi kaning kerenya ka last financial year kata kadai jong financial year arjar arpowai arpowar Tiha kepai dari bat ka last financial year nakaliang jong ka central government kala de pelai lut ya ka song pisa ka bakala a ya ka komitmen ban pelai syaka state Meghalaya TPE kata ka pisa ka pelai na government of India bat ka song pisa ka pelai a pun rutrik jong ubnai march jong mentau snem nakaliang jong ka state government ka kila pelai 1,000 crore kepada ka additional fund ka baki hab bon nak state kat kum ka capping norms jong ka Samagra Shiksha Abhiyan na bentaban siu ya ketulop sengi kinoh ka SSE. Tekan ni kapisa baro armo bapalai na government of India ban na government of Meghalaya kamdap pura ken ban siu ya ketulop sengi baro khat arbnai ka sudap shipo banai bat ka sateng sa ini yar banai. Tika daw balai ba ini yar banai ka sateng kalong ba ka government of Meghalaya ka claim pelai lut yaitai additional amount badai ban siu na ka state budget ka balakot shispa asau crore. Nakata ka shispa asau crore ka pelai tang 1,000 crore hak arp trik jong ubnai march arjar arpawar bat ka bat sa 1,000 crore jin bakala pelai baro shispa asau crore nginom face kan ka problems kan ka pending service jong last financial year ka tulop jong ikanom sa jong ubnai February March henry ngimtip na ka daw mo
Honorable Chief Minister Badon Brom jungi Usar Konrad K Sangma, who is in charge of the finance, tarai utip kambha nak kadau ba ubat sa ya kene kapisa saw crore kabade ban pelaj chapo Education Department nak benta ban siwa ketulop jungi jong nai February and March. Benta kasngi nakaliang jong ngi Kamekhalia SSA School Association hadin ka jingsngap man jong ka sorkar jela halor ki artli ki mat jing dawa jongi kabanong kong ban pelaj ya ketulop badang sa jongi san banai kata jong banai February and March jong ka financial year jong ka last financial year 2021-22 nang ta jong current financial year 2022-23 jong banai April, May and June. Kabaar kaba nakaliang jongi ngi dawa ban penkiu lani enhance ya ketulop jongi kinohikai SSA. Gumbala omentan hadin baka ngimyo kanu ka respon nakaliang jong ka state government menta kasngi ngila yolat bani kindo i honorable governor ban pensngeu ha i kini ki artli ki mat jing dawa jongi ban ngila kerpat ro i ban nakaliang jong i ba in tuklar lem hakbai dei bat kane kabenta knang bangi nakaliang jongi kinohikai SSA ngin yo ela ka jong ka hok ya ka jing yekren jongi bat i honorable governor hang tuhi hakmat jengi ila phone you Honorable Chief Minister Konrad K Sangma but ila kli na iba kai mo nakaliang jopi ka state government pilale hakabay day bat kani ka issue jung kini kinohi kai SSA ki bala don menta hang ni hak capital city ban protest mentala south ngi limit te nakaliang jong i Honorable Governor ila tha yo Honorable Chief Minister Sir Konrad K Sangma ba Maria Poy Shillong uday ban address no ya kane ka issue but ban settle once for all kata kalong ka ka ba nakaliang jong honorable governor ila pensngeu hangi ya ka ba ila kren ba i honorable chief minister ba ila penti pro yang nakaliang jong governor ba i honorable governor ba i honorable chief minister kung ba kalong menta imdon hapo shillong idon sha po tura but ila ong ba lamnon la sha in sa one pai kung mentan ban ila ong i honorable chief minister ba Maria Poy Shillong idai ban address ya kanik issue but ban settle once for all.